aku tak expect shot tadi tu. Okay, this shot basically aku tak sure kamera ni fokus kat mana, sebab kamera tak fokus kat perempuan ni and kamera tak fokus kat foreground daun ni. Dia fokus dekat dinding belakang tu tau. And lepas tu like literally macam effect dolly out, you know, scale out ni. Okay, let you see frame by frame. Okay, it's a different shot. Yeah, so first depa ambil this shot of perempuan ni dekat macam kat depan rumah tu, and then adalah transition scale out kat sini. Lepas tu another shot yang berlainan di mana depa ambil belakang shoulder shot Sarah Suhairi ni, and depa just basically just put them together and letak crossfade. Depa letak fade basically. So dapatlah shot ni. Tapi bila kita play, dia menjadilah, dia nampak efek macam umpama macam kamera tu zoom jauh tau. Sap je zoom out punya laju. Tapi basically it's two different shots put together. Ada transition yang sangat, orang panggil fade lah, fade transition lah basically.